Maria TV West na kwakira makuru agacentrire amazina Mbabazi Charity herizoba nebiro bibiri byo kwikumina kumwe 2022 eshaha nebiri ezo mwebazi nyine Sunday Brand reka tubanze tubasiyeho ebyijamutwe ntujagaruka turi kubasiya amakuru agombwijire Emitwe y'amakuru ne kushyibwaho Enturire Premium, Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. Okwandika barukwendo bwa President kwatandika rizoba Electoral Commission yarabura barukwenda kwenda mateka. Processions are not permitted during this exercise. Muntora neniza kubakorera Yoweri Museveni yatongoza manifesto ye. The World Fund, the yoga, the women who must put a lot of money there. Olukutekatekwa ho kuba yibire muka mukuru we akamutasya polisi amukwasire ku rutebya. Umuntu no wafanye bari mbampiganza kunyi. Emito y'amakuru yabaniye kushyibwaho Enturire Premium, Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. Mbabazi Charity na Sunday Brand kandagana makuru agacentriro mbwijire erizoba ekitongole kiri kuteza obururu mu ihanga cyatandika kwandika barukwendo bwa President obwa Uganda omukoro ogu gwakorerwa hari Chambogo Grounds muri Kampala. Ebyo kwerinda omwanya ogwo byayongerwamo amaani abokuba ankutu zimwe ezakingwa kanakawa na kireka babatakwikiriza muntu kuzayo. President Yoweri Museveni nuwe yiguraho omukoro gukandika ashahina zakashishe yayayikire omwanya ogwo. I declare that Yoweri Museveni Tibuhaburwa Kaguta, a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2021. I also want to thank the NRM supporters in the districts who nominated me, because you must get 100, at least 100. Hakuratao Lieutenant General retired Henry Tumukunde oizire nkoti n'ekibina mweti Independent Hijakatumba John bitota handi kwa wenshonga zitari zimwe na zimwe. But it is unfortunate that even I reached this point with one person who ran after me. I came running. I was stopped around the is it called the spear? That's where they stopped me. Now, if nomination is like that, how are we going to campaign? Bwanyimakire Major General retired Mugisha Muntu oizire mu kibina cha ANT yahandikwa. My honor, I feel honored to have become the first flag bearer of the Alliance for National Transformation. Kalembe Nasilinda oizenki Independent nuwe yaheruka erizoba. Electoral Commission abyahandika nabe kutekateka kuja handika nijango hari amateka agbine okuratira. Pay the commission with the schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide. Izo lya nyenkyakare Electoral Commission netekateka kuja khandika kyaguranye Sentamu Robert obinji bakumanya nka Bobby Wine okwatira ekibina kya Nupe Bendera ogunkitekateka kuja kwika omwanya ogushahina zakasheshe. Mayambala Wire oizire nka Independent natekateka kuja kwika omwanya ogushahitana zakasheshe. Amliat Oboy Patrick kuruko mu kibina kya FDC natekateka kuja kwika omwanya ogushaha mukaga. Mwesigwa Fred oizire nka Independent shaha munana. Kabuleta Chiza Joseph oizenge Independent natekateka kuja kwika omwanya ogwo shaha mwenda. Ekitongole kya Electoral Commission kikabasa kutunga okushaba kw'abantu 85 abihire fomu abokwenda bwa President abana bashatu nibo babase kuzigaruza biti 10 nibo babasize kwihamu kandi aberizwa nibo batandika kibayita nomination. Obururu bw'omwaka 2020 okujja kitongole kya Electoral Commission nibo kuterwa polling station M23 enkumina bishat ananina kandi polling station ziri mu byaro M7 rukaga abina mukaga okwetorora ihanga Uganda. Obururu nibuja kuterwa abanya-Uganda
barukwika miliyoni 17 emitwaro 65 kanana 527 ari aba abantu miliyoni 8 emitwaro 43 n'abashija kandi miliyoni 9 emitwaro 21 kanana 63 n'abakyara. Aba TV West ndi Senyomo Gideon. Webale Senyomo Gideon. President Yoweri Museveni bwanyuma yo kuhandikwa okwesimba bwa president oguyatongoza manifesto ye. Yoweri Museveni nagira ngu abanya-Uganda kubara mutorane nga president abo mwaka 2021-2026 ebitakozirwe nebyija kukorwaho. President Yoweri Museveni okutongoza manifesto ye kandi ekibiina kya NRM eragenderaho okwera abanya-Uganda kwakorerwa ali munyonyo. Manifesto ab'omwaka 2021-2026 Yoweri Museveni agira ngu baba mutira mu ntebe y'obwa president nagira ngu securing your future. Government, create jobs, some jobs not for everybody, but some jobs, solve the problem of shortages. Yoweri Museveni nangu abanya-Uganda bamugarra omu ntebe y'obwa president amaani n'okugonjera omu byokwerinda abanya-Uganda nabo konja kutunga obutare emirimo nekonja kuhangwaho kandi entunguka z'ebyanga eki nikikuru abanya-Uganda nabo kongera kwijunisa za kanyabwenge okukora emirimo etari emwe n'emwe. Omwanya ogu abagizi b'ekibiina kya NRM banja kumworeka obushagiki omu miringo etari emwe n'emwe omu n'okumuzaanira. Yoweri Museveni atakagire mu nnyonyo kubaheza kumuhandika hari byanja kusha abanya-Uganda na munonga abakuteekateeka kwija kwejumba omu mivuyo. Therefore, I would really like to appeal to the Ugandans in our local languages nti obulwadde buno temubuzanyisa, temulowooza nti muzannyo, obulwadde butta. Bano 110 abafudde bonna abasinga babadde balamu, tebabadde na bulwadde bw'amaanyi. Yoweri Museveni yasaba abanya-Uganda okutamaana omu kulwanyisa okujanja kw'akakooko ka coronavirus. Kubanga nesimbyewo naye ate ndi president, n'olwekyo mpulira bingi, amatu gange gali wansi eyo. Mpulira abaagala kutabula bakola bino ebyekisulu kino bayiiya kino bayiiya kiri. Njagala kubakakasa nti tewaliwo omuntu agenda kutabula wano, era anaagezako agenda kwejusa kubanga ffe tetuzannya. NRM yalwana kuleeta eddembe mu nsi muno. Tewaliwo atusinga mundu wano ebyokulwana, tewaliwo atusinga okumanya ebyokulwana, naye tetukanga bantu. Manifesto za president okunuko zizire nisinduka owaza omu ntebe omwaka gwa 1996 ekanigira ngu tickling the task ahead aw'akaruuro k'2021-2026 ekanigira ngu consolidating the achievements. 2016 prosperity for all, 2021-2016 prosperity for all, better service delivery and job creation. 2016 kanigira ngu taking Uganda to modernity through job creation and inclusive development. Omwaka 2021-2026 abanya-Uganda mwamugarra abwa president neza kuba negira ngu securing your future. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon.
webarese nyuma Gideon wanyuma ya President Museveni kumara kwehanditsa erizoba eminyato muri Mbarara erikwegitiro mu kigombe cha Mbarara NRM Youth Investors bayereko kushemerwa bitu kuba abantu batandika kutambura polisi yabaragira okukwate byabo bakagaruka hiba abantu baruga okushemerwa kwabo twamara bwire buringwa wanyuma ya polisi kubatangira aharugito rwa Mackenzie Street kandi ekabaragira okuhendereraho okutambura oku kandi kibakora bahendebere gotosha barsa bene ba polisi bagira ngo turere abo kuba batashime kwantu makinga rizo kandi itwikirizine nk'ekibina cya movement kuko abantu shabo bururu bweitu taro kushaba karuru nka carbone tushaba karuru ka flag bearers namwe n'abanyamahuriro nyenda kubahamiza ngweri izoba no mukoro gwa flag bearers mutagujwanzya no mukoro gwa flag bearers gutandika na flag bearer number 1 his excellency Yoweri Kaguta Museveni waba nominated kandi twe n'uturi kuzaguza nyenda kubagandara abamwe bajyanga ubutukabo nyotinda kwiga abo kwa NRM mukizireti icyo twakoreye mu murimo tukagira ngo yitwe abari kugira ngo ukaba turi hariza NRM twayiha mu groupe kugira ngo yitwe we are royal cadres ba NRM abahereye kuronda karurko bwanyuma emyeteji yayirundanira omukiyayi kya Mugorani aho baraganisa okuhagera Museveni akasinga n'okucwekigana aharigana nango tetukwenda 99 njona 100%. Omugari kwenda kushana nago ab'ekibiina kya NRM Kiruhura bayitorore tawuni ya Kiruhura barukushemererwa ekya President kuhinguzibwa n'okuhamya ahakwesimba ahabwa President bw'ihanga twine amashemererwa gamani nk'abanyarushere icyo nanaba bashija biziraha koreka obuhagizi ahari President Museveni kandi nimba hameza ngo hari utege President Museveni kuno yabere ne heza 94 obumwe 96 konka hati niza kuba igana aharigana President oye President oye we urukukururo kushuganisa abantu mu ofisi ya President Robert Rakandare yashaba abantu bona okukwatara hamwe bakatandika kuronda karuru ka President Museveni abantu bari cyukubaho buyikwa ihangere President Museveni byakorira ihangere ensiona nebimanya opposition tarukinde cyo nakora cy'amagero taruho kitakwenda ekitakwenda kiruho cy'amagero kirwasa gukora President Museveni cyatakorira ihangere kandi n'ibindi bintu bikorwa hajuru hortaro mukwaka shaye jakarura President Museveni atahamu ihanga tarubutaro ubona kandi wano reba umfana manifesto yaterizati first of all job creation okutonda hemirumo okutawo industries ebi n'ibintu bikuru munonga mu generation y'abana bashomere generation y'abana bagraduate ingire hati ntwenda ngo tutunge cyo kweta steady progress umutunge mirumo kandi cyo itonga bayinaremo tuceremo ku President Museveni atwatere bendera no muri intungamo abahagizi ba NRM barukwegitero mu kibina cyabo ecyantungamo district NRM team no sleep izo babaruje guza bwa nyuma ya chairman wabo okuhandikwa so hati twazo mu race nitushaba abantu mwenda mwije mutwase tuhagire turonda akaruka President Museveni na furaga bearers namwe ntwenda tware ovunanzi bagambira ubona bakunda kwahana nitwe nsaka basumana na percent ya nshanjo ninga kinana ninga kinda ukatwina manu nyingi Tom Romshana yagamba bimwe ahabe President Museveni akozere embuto muzirebere amarwaro mugarebere amasomero mugarebere buri kintu cyona security peace n'ibindi nibyingi byo gamba ongerezo twabigamba ngo byahoye aba batamburaho bahikaha ofisi y'umushwekero w'ihanga mu district ya Ntungamo aho oriyo muhwezu we yabasima habwo rushagicobo muhamizaho mwebale discipline by the way gaina are munde na mbashabe mugumize mu discipline tuolekera abandi cyo kureberaho kugira ngo turi discipline ekibina kiri discipline kandi kipinga nanka amateka gebyo gebyo nakibyo magara ezibaleta standard operating procedures amakuru agagasha kwa Martin Byarhanga Paul Turiyamureba na Simon Ayam Muganda makuru eminyeto mu district ya NRM
neyetombwitira bamwe mu bebembezi ba NRM abarukureta hebyina hagati yabo n'abebembeza aba nyuma yo kuriyangatanisa esente z'eminyeto abantu bagira ngo sente zo kubayamba omirimo ya NRM zona zikabuzamisho district age neyisinjira imyetegambere ebi omukushaba okw'omutano okubatiireho kubaasa kushabira omwebembezi w'ihanga barikumushabira ngu abaase kuraba omu karuuru ka boona nk'omusinguzi Yesu omukwateho Yesu omwebembezi witu w'ihanga lya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Isaac Nsamba ori Sinjo District Youth Association Chairman agizire ngu bwanyuma yo kutora n'akaruuru ka NRM Primaries Secretary w'ekibiina akashohoza sente zo kubayamba omu kutungura emirimo y'ekibiina konka abantu barazirebire. Aba bagambire ebi omukushaba kw'omutano okwokushabira Museveni kubaasa kuraba omu karuuru. Ndakusiimira abakozere nabo n'abarukora nabo na hati twenda kusiimira ebirungi ebyobahire ekicuncu ky'obwengye bw'okwebembera abantu baabo. Obwebembezi buri ahari yabo ab'orukwebembera. A leader is not for himself or for herself. A leader is for the people. Hatu bakobwa presidenti ukazomwihangiri abantu bona bakabashoza mpaka batwara Tanzania ninga sahandi hantu hatu no presidenti ninga just ngori kama wewe tinanebe na nezi imbiri y'icyabica nawe cyo kumwebembezi n'uwabana omubwire bwo kuburra enjiri ababasha babebembezi ngo baba barabiremo bagume biju cy'abantu abarikuba babaterira karuuru okushabira Museveni abebembeza bahikire omukushaboku bamushabira kutumutuma ahabuhereza bw'omutindo ahabwa abanya-Uganda bona supporting ugana ubakashikasho that will be there ahead of us and don't fail to guide us in the process. Amakuru agagasha kwa Fatuma na Gudi. Webare Fatuma na Gudi reka tumire tugarukana garukurato. Obuno bahabuzi ahabyo bwegese. Bana bashomera umu mbera nungi ninga umwanya gutebekine ninga environment nungi obana abo nibaruga mugihe. Abana bashomera mu environment ejira bashuma ejire ubuyayi abana abo nabo barga muki abayayi abana bashomera mu environment rimwe abasinzi abana abo big party nabo bazasa kurugamu abasinzi nabo echo kikare kirungi amashomero gate environment nungi community abana tubahereze icyo kureberaho abargemo abantu bo mugasho kandi abakujya kutubisaho imbere yo misho Obwe bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese. Agarukurataho nagakukiwaho Movit Hair Relaxer Baby Junior Jelly hamwe na Ntunga Sasa Drink. Kampuni ya Chiliandongo Sugar Limited kubinga abantu 10 mu itaka lyabo. Kyo munene mutomo waliwe wali amakaga nge we bateeka ne kampu yabo sawe. Bali memere yange yona ne nyumba bagirimu. Omushoro gw'empoza gurengeserize abashubuzi bayesharingo muri Rwampara. Ekitoki yakishubura naenda kukigo bashirinje 5 wamwe washirinje 10 ogwo muntu ari yafayine cyayigasire. Agarukurataho gabanaga kukigwaho Movit Hair Relaxer Baby Junior Jelly hamwe na Ntunga Sasa Drink. Airtel kugona modeko double data ne deal ya smartphones ekyasinze okubeera ensava mu Uganda
Gula smartphone eya 3G oba 4G teka mu line ya Airtel wefunira bonus wa data ebitundu 10 ku buli 10 okuva mu Airtel ku bando zonna eza wiki ez'omwezi ku buli smartphone empya eyungibwa ku Airtel mu myezi 3 egisooka nyiga *555*9 okunyumira double data ebyo bye biruma abayaye Airtel the smartphone network erungamizibwa Uganda Communications Commission. The Electoral Commission appointed Monday 2nd and Tuesday 3rd November 2020 as the dates for nomination of candidates for presidential elections 2021. The nomination exercise will be conducted at Chambogo University Sports Grounds starting at 9 a.m. and ending at 5 p.m. on each of the appointed dates. An aspiring presidential candidate shall be a citizen of Uganda by birth, a registered voter of 18 years and above. He or she shall submit certified copies of educational qualifications confirming that he or she obtained a minimum formal education of advanced level or its equivalent. The candidate's nomination shall be supported by 100 registered voters from 98 districts, which form 2/3 of all districts of Uganda. Aspiring candidates must also fulfill all the requirements which are listed in the guidelines. The Electoral Commission is not inviting the general public to the nomination venue, compliance with Government, Ministry of Health and EC Standard of Operating Procedures for preventing the spread of COVID-19. The aspiring candidate shall be allowed into the nomination venue accompanied by not more than 10 persons, including the candidate. An aspiring candidate will use only 3 vehicles for purposes of his or her nominations, and each vehicle should not carry more than 4 persons, driver inclusive. Each of the vehicles shall bear a police sticker. The Commission warns aspiring candidates against mobilizing supporters to accompany them to and from the nomination venue, as processions are not permitted during this exercise. Aspiring candidates are urged to follow the traffic guidelines the Uganda Police Force has published, the arrangements for traffic flow along the routes leading to and from Chambogo University and the vicinity as attached. This week on Star Times, don't miss Europa League. Star Times Go Facebook Live shopping with your boy JK Kazora and the best of El Clasico. All football biggest fixtures will be live on Star Times. Simply subscribe to Star Times Classic or Smart Bouquet for only 28,000 shillings a month to watch Barcelona versus Real Madrid this Saturday, 24th October 2020. Star Times, the new home of football. Gita Super 3 Erizoba obasakuzana jackpot senyine kandi obusanguhe okusingura otafero umugisha okusingura miliyoni 8 Sunday a super jackpot show imata star emamudani tano star isha hash ha Airtel ninga star emamukagi tano star isha RMTN kasi amwe namba zao isha to ezomugisha okurase ho TVW eka mu muhendo gwa kurugase rugero kome kikame tware 5 buri seje kumaza kuzana Komugisha okusengura free direct ticket ekutasi omu super jackpot show. The Electoral Commission appointed Monday 2nd and Tuesday 3rd November 2020 as the dates for nomination of candidates for presidential elections 2021. The nomination exercise will be conducted at Chambogo University Sports Grounds starting at 9 a.m. and ending at 5 p.m. on each of the appointed dates. An aspiring presidential candidate shall be a citizen of Uganda by birth, a registered voter of 18 years and above. He or she shall submit certified copies of educational qualifications confirming that he or she obtained a minimum formal education of advanced level or its equivalent. The candidate's nomination shall be supported by 100 registered voters from 98 districts, which form 2/3 of all districts of Uganda. Aspiring candidates must also fulfill all the requirements which are listed in the guidelines. The Electoral Commission is not inviting the general public to the nomination venue, compliance with Government, Ministry of Health and EC Standard of Operating Procedures for preventing the spread of COVID-19. The aspiring candidate shall be allowed into the nomination venue accompanied by not more than 10 persons, including the candidate. An aspiring candidate will use only 3 vehicles for purposes of his or her nominations, and each vehicle should not carry more than 4 persons, driver inclusive. Each of the vehicles shall bear a police sticker. The Commission warns aspiring candidates against mobilizing supporters to accompany them to and from the nomination venue, as processions are not permitted during this exercise. Aspiring candidates are urged to follow the traffic guidelines the Uganda Police Force has published, the arrangements for traffic flow along the routes leading to and from Chambogo University and the vicinity as attached. We're gone!
hamwe ashemeye kugira amagara marungi n'amashemererwa. Kazire Health Products bakwinire cyama cy'amagara marungi bakuretire Kazire Power Tonic erikorwa ku rugo mu Kicuragenyi entetere umurondo hamwe na cactus nehwero mu kwigure misi ekwamane gacenje ombasija eyamba nabo abari kushesha kubi eyongera namani omubiri na Kazire Red Tonic eri kwigure nsheke nemisi ombakazi ekingira kintu ehwera bari kushasha mu ndanto eyizira kutereza amagara n'amakagawe omunshonga ze cenje abacara munywe Kazire Red Tonic kandi abashija munywe Kazire Power Tonic mutunje cyama cy'amagara marungi n'amashemererwa umukayanyu okushubura tera noti 782 kinana 16 22 bihamibwe UNBS. On Independence Day in 1994, President Yoweri Museveni also granted independence to private citizens to start television stations when he opened Sanyo TV. Before this, the only radio and TV stations permitted in the Republic of Uganda since colonial times were the government stations, Radio Uganda and UTV. I'd like to thank Sanyo Radio and Television for responding to our decision to liberalize all sectors of our national life, including the economy as well as the media, by agreeing to set up this radio and television. They are helping in actualizing what we wanted to do all along. The reason being that privately owned enterprises are better managed because of the motivation of the people involved. Today we have over 200 radio stations and over 20 TV stations countrywide. One of the best examples of progress here is at the New Vision Printing and Publishing Corporation, which runs 5 TV stations, including Bukedde TV 1 and 2, Urban TV, TV West, and the newly opened One Luo covering northern Uganda. We have 6 radio stations that include Bukedde FM, XFM, Radio West, Rupinyi Radio, Etopin Soroti, and Arua 1. All these have been achieved during the time of President Yoweri Museveni. Baby Junior Soap ukweza kuba nabisabatayi babo baba bagiresire echama ina kaho karunchi neyero byimbiri yabo babiyama bino businje netango here obukuretwa diaper kandi ninunchi ahambiro gomire nambiro gurwumugahindra ibikorwa movit Ebirayi na mukaga byoko kubanza 1996 Yoweri Kaguta Museveni akarahira kuba president wa Uganda kandi yaraganso kwekamba okurinda no kuhereza kurunja abanyuganda hamwe no kureta hwempinda hinduke yabuzima. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Imyaka ninje hingwire okusheri izoba akirya nyomyo yo businje no buteka omurinzi w'obugabe bw'abanyuganda entunguka omuvyentasya obushoborozi bw'omuntu hamwe na demokrasiya ahande ngozona arikwegendesereza mnonga ateire homusingi guhami n'entura nungi ahabwa buri munyuganda okushembuka no kwesimisa ihanga ryaitu. President Museveni nomwebembezo okukizayo kumanya hamwe no kwehayo no kubasa kwesugwa okuhebwa obujunanizibwa bwo kucungura nyensya y'ihanga ry'itu Uganda kandi ayorekere cyanga cya East Africa hamwe n'ensi yona ng'ubuzima no mwebembezo kwesugwa nahabwe echo ekitongore cya NRM National Resistance Movement kitongwize Yoweri Kaguta Museveni okuba niwe yayesimba habwa president omukaruruka 2021 yesije Yoweri Kaguta Museveni no bujunanizibwa bwo kurinda obuteka bwawe obwa nyensya tugenda naye
buri umwe ashemeye kugira amagara marungi n'amashemererwa. Kazire Health Products bakwinire cyama cy'amagara marungi, bakwinire lemon green tea juice erukuruga umajane ga kinyasi erimune ndimu na cactus. Nibakorera Kazire aloe vera green tea drink kurwo muri rukaka na cactus neyamba abakushasho munda umugongo n'imishwija ya buri kanya. Bakora na Kazire orange tea juice nekorwa micungwa na karoti okuyamba misho kwezaje neho mubiri gwawe amani hamwe n'abana kura kurunji. Bine na Kazire Vit fruit juice eri kuruga omu beetroot neyongera shagama nyo ebya bakazire amagara gawe gashemere okshubura noti mushanju 82 kinana 16 22 bihamibwe UNBS. Aba day to day shopping center erukushangwa mu rurembo rwa Mbara bakuretera ibintu by'umurembe nk'ibitanda, entebe, emeza zo murembe, ebyo kukoresha mu kiyungu cyawe kisuwan, amasafuriya za oven, pressure cookers, ebikopo n'ibindi. Bayine n'ibyo kunywa wine, juice zona izo murembe. Bayine za fridge, za fan, ebyoma byo koza imyenda, amagargajiya aha bayinungi munonga. Bayine abahereza barungi. Bashire a high street ahashungine na Crane Bank esimu not mshanje not ina 50 not ina 16. Day to day shopping center Mbarara, more for you. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Nzibango nali wanika nsanga ku Silverton Gardens hano. Haba. Ngenda kwanjulira mwanyina tabakazi bange bengena gwasimbaga ya mwezi gujja. Kati kayibanda baweka muweke. Aori yagenda ngo sina waka. Ndonda bakoba nange gatonda yampa bakazi banange. Owaye mwanyina. Kati ono bakuweka. Atono yakulera. Mukama nayamba. Ate mukama nayamba ati. Tumanyi mulamu yandoba ngo sina waka. Waka kati nafuna mu dabo. Nanywa mukama nayamba nagere kwango mutacyamara kwe kongera ko li wakubi. Haba. Gwese obada kubira simu ngatokwata. Kumba oli ano bakuleze. Kunjaga zachi. Wandoba ngo sina waka. Kakati nafuna waka leka bambere. Mukama nayamba heresi drinki. Ni chocho kunya chikozi gweje kunywibwa buryo omwe. Chikozi gwe kurwa murondo omukuzanumi, bottle grass, arbaine, omuzabibu, ekimoli cha roza, atumijia, obwoki hamwe n'etangahuzi. Shanga mu madukana za supermarket so mu ihanga ryona. Echo kunywa Mukama nayamba. Kitongozibwe aba UNBS. Okushubura tera noti mushanju 8 noti 15 makumyana 16 ninga noti mushanju 5 mushanju 56 noti 46. Aba Muhame Financial Services manya babigurire hwitaji omurimbarara site urwebikona omuchombeko cha Kashaka ekishungine nechombeko cha rwebikona United Traders obuseriyo rguto manya bino buhereza bwa mobile banking aho rukubasa kubika naro kiha sente aha account yawe obwo rukurabira aha simu yawe yo mungaro. Muhame eine loans eza agriculture, school fees, boda tanka za mizi, businesses, chapa loans, solar loans nezindi nyingi. Mutwishire aha mataji gitu agakabwohe main branch Kachindo omurishema Mbare na Kaberebere omurisinjiro Nsika omuribuhweju na Rubindi omurimbarara haza muganyirwe omubuhereza bwo murembe. Muhame Financial Services, United for Development. Esimu notu mushanju 2 5 13 notu mukaga. Echo kunywa ekiri kubobeza omumiro ukashemererwa ni Nkole banana tonto. Nkole banana tonto ekozerwe omu bitoke, obwoki hamwe no mugusha. Manya akanikara kitu buzima. Iwo taferwa bunusi. Nkole banana tonto neizira omucupa ya mils 300 tere kuretera hangover. Nekorwa aba Akahama Enterprises Uganda Limited okushubura no kumanya biri kukiraho. Tera
noti mushanji 58 anane 2 atano nina noti ina ninga noti mushanji noti 5 11 19 14 ihamibwe UNBS utakajinywa utakayikiza imyaka 18 y'obukuru nkole banana tonto nakeyita ubuzima. John loves football on GoTV, so he traded being a best man for being a best fan. Miriam stood her date up just for this matchup. Albert and his family had plans, but they couldn't miss this, and neither can you. Because this new football season, this is football worth watching. Get a GoTV decoder and 1 month of GoTV Max for only 89,000 shillings to get all the football action. GoTV. Live it, love it. Good morning. Good morning. How is lunch? Oh, wow. Thank you. Hey, mama mutunulira kituzi. This is my train one. Inze, niwa busatu buli lunaku. Jeri ntambula nako. Akareba. Yakola kituzi yebale. Atenze nka wako omuliro. Kituzi healthy drink kyekyokunywa ky'ebirungo ebisatu ebiri awamu ekikamuddwa mu butiko obwaffe obwawano. Kituzi healthy drink kijjuddemu emigaso nfaafa omuli zinc, fiber, vitamins n'ebirala bingi ebiyamba omubiri gwo obutalumbibwa ndwadde ate nga tekitamiiza. Kituzi healthy drink yakakasibwa ekitongole ekikakasa omutindo ekya UNBS. Essimu 0787 345 31. Nimbachira omu Allen Interiors. Allen Interiors ni shamaduka erikuguza ebyokukozesa omunju by'omutindo. Amatara ga chandelier, shower mixers, hand wash basins, toilet seats, shower cabins, kitchen sinks, carpets hamwe n'ebindi bingi neshangwa harugutorwa Akik Nyabong Road orwaruga Ombas Park kuza omukirungu mbarara kumanya ebirukukiraho tera esimu 0754 456 24. Mommy Bunny. Yes? Is that power meal for baby Bunny again? Bunny has had a weak health lately. Have you tried Yoba yogurt? Yes. He used to get it from school, but where can he get it now that school is closed? You can get Yoba yogurt from our local shops or even order it via door-to-door delivery services. Yoba probiotic yogurt is naturally healthy with nutrients that protect our children from cough, flu, skin rashes, and even diarrhea. Let me rush and get him one very fast. Look, I even have one here with me. Thank you, neighbor. Please remind me to get you money, and we stock up on Yoba yogurt for Bunny and us too. Just look for yogurt brands that have the Yoba stamp. Yoba yogurt is good for both children and adults. For more information, call 0754 22 9892. My family takes Yoba probiotic yogurt. What about yours? Yummy! Chirukwerarikera ebintu byona nibyeyongera kubonera burkasheshe birito babe baryo murundo gumwizoba amasharura hati twine nago kugusa mwe bari kutwereza ndobo ndatu tubasa kunyomate kandi tukurya namahori tukaba tushira gugu makagati yekiro obwe twerarikire turukutina kungahati ibi byo kwerina tubyine mu kwerarikera abana bagemerwe agize ndwara za mutwara abantu enguto nyamwingi zombekerwe amakoro ebyempurizana nirubugabe bw'abantu weyongeye ko bagere kandi abanyarwanda benshi bigira gushoma hamwe no kwandika we bari kuteka kamwenyero mu kagito nango no kwetorora ihanga twine tubiniwe borkaire umuri buri muringo gona akuba nturebe yiturukuza konga Yohana marire kune kongora ubuzima nyewe kandi koko reno tamusa business zawe skurakorana yondi hani nage mikono iyo teka konga sha aporo habo hoki Yohana no gure bibasha kwira bwashishe mbere mpa ngo yimsize n'ikizimbo mutawundi nabana boka bahindura amashomero hatu ngo bari mu international eji nkurakorana hatereka kweteze mutu yabo kwa turi binji konke cyama tukatishanga mu besaniya sako shino bagigamba ne kuyiha direct twara hari besaniya sako no bahumuriza abantu ayo mirimo yabo tari kugendaje bashomesitse bashaba members okora no kwebisa nubahazaroni abashumza bakene abahanga ezo gura amataka ezo kombeka ezo hinzi no burisa n'izindi nyingi ishashurate kwenda kana magoba gabona make konka tontwara utategana reba amashango mbarra hari ya high street aha zebra crossing ninga bashango mu mataji gabo rubindi hihi na Total Petrol Station ibanda hina Stanbic Bank ninga bashirira hasimu yabo eyazura mushanjo 5 atano na mushanjo inshanjo ni 2 15 besaniya sako amagaragizi. I'm called Kumakechi Richard. I work with Jomai group of companies. I started hearing about Super 3, it was around June. I thought they are liars, but for real, I've managed to win 1 million Ugandan shillings.
imata star M85 star ishatu hash Airtel ninga star M5 star ishatu ari MTN kasi hamwe namba zawe ishatu ezomugisha okuraseho TVW eka mu muhendo gwa kurugasa yegero kome kikame tware 5 buri stage kumaza kuzana nizikomugisha okusengura free direct ticket ekutasi mu super jackpot show super free. naye musajja gwe obadde ntomedde n'okuntomera laba toyambadde nakwambala helmet ogikutte bukwasi mu ngalo kino kijjeeko ojambale bulijjo mbagamba prevention okwetangira kisinga okuwonyezebwa kati mwogwana oyasa omutwe kale nkusonyiye mwana lasta ojjale tukumulimu ojja kugoba ofe enjala bosi nsonyiwa nkeereyemuko mbanyumiza ki omanyi mbadde ntomedde Nansi Musawo ku kagaali kange Nansi Musawo ogamba ono atusomesa ebya prevention is better than cure oyo owa prevention naye ansonyiye akusonyiye kirungi musirike kola eya under the net mukawulira akalanga ako akatimba k'ensiri agamba kano akalango k'obutimba bw'ensiri ak'obwereere nze akatimba sikeetaaga lwaki tokeetaaga nze sikeetaaga ndi musajja w'amaanyi lwaki kubanga nzija wano mu mirimu gyange ne nsitulasitulamu mu buloko omusujja ne gugenda omusujja gujja kutta bakuziike sebo olubadde yesiye gwe yankona luli ate obadde ki Musawo ndowooza musujja malaria bulijjo mbagamba prevention is better than cure okwetangira kusinga okuwonyezebwa ina kujjanjaba pena katimba k'ensiri naye siddamu kulaba olwadde omusujja ate nga gwabwerere. Fellow Ugandans, malaria kills. Therefore, I request you to do 3 things. Prevention, prevention, prevention. Destroy stagnant water points, slash geocompounds, spray pesticide, and more so, sleep under a mosquito net every night. Munda Uganda, keeping malaria free is your personal responsibility. And zero malaria starts with you and me. This message is brought to you by the Ministry of Health. You can save a life. Utammira kwa sauda erozo butwa mu shagama kandi hereza n'amano mubiri. Arvera sauda erakorwa mu black seed hamwe na rukaka eratamba mushisho gwa buli muringo kandi eroza no muntu. Pineapple sauda erakorwa mu nanasi hamwe na black seed eratamba indwara z'amagufa zona hamwe n'efumbi W kombucha sana erakorwa mu tangahuzi hamwe no mujaja era appetite yo kurya hamwe n'amani go mubiri okumanya birakiraho terera John Wycliffe Tayebwa hari zira mushanje 2 cyenda ni 2 nshanje ni 2 noti mukaga ninga noti mushanje noti mukaga nkaga nemwe 5 ni 5 2 na mushanje Mushanga Sacco Limited enitaje rukuru omurinyamfumura shema yahagarika yakuretera ekitereke kya Christmas omwaka ogu bamemba n'abarikwenda kuba bamemba mwena nimwakirwa ekitereke kitandikire 2019 by'okwikumi n'okuhendera 2018 eby'okwikumi omu mataja Kigarama branch erikushangwa Kanyaganya Gishema Butare branch erikushangwa Bweju Rentuha branch Rentuha Bushenyi Kabohe branch erikabohe Shema Shuku branch erikushangwa Kishaga Trading Center Marinde branch Bweju Chanjani branch ejeri Mushema St. Kagwa branch erikushangwa
mushenyi burere branch erikushangwa bukweju hamwe na mbarara branch erikushangwa muri mbarara city ebyo kusingura birimu ente embuzi enkoko omuceeri hamwe n'ebindi bingi bika na mushanga sacco limited otunja amagoba mengi hamwe n'ekirabo kya christmas nitubendeza christmas enungi hamwe n'omwaka mushya gw'2021 ogwibore terana tumushanju ibiri ashatu mukaga ashatu n'itano nshanju n'eshatu na noti eshatu mwenda ibiri cyenda n'emwe noti itano nshanju n'amwe extra mulondo nange kyakunywa kisufu abaferete baguze omulondo no kwina kubaako kirungi tulumirirwa bulamu bona amakago oligeza n'okikombako omubiri gukuba n'obutwa ne bufumuka mubiri guba bulindaala neya nobakunyoma nakomawo kizibu kulo obusimu kirungi extra mulondo gubawettanira bayina n'akananasi akavumula lubyamira petayiti kajongerako okukololakolola n'okussa obubizi endwadde zekasanyawo kirungi extra mulondo. Baby Junior Jelly, munywani witu. Ele rukundo ya mama. Eyoroli kandi ngerinda. Emibiri yetu ulikire. Baby Junior Jelly, Jelly. Baby Junior Jelly. Babanje bakunda Baby Junior Jelly na Baby Junior Soap kuheza kuba nabisabatayi babo baba bagiresire echama ina kaho karunchi neyero himbiri yabo babyema bino businji netanga obuhere obukuletwa diaper kandi binunchi ahambiro gwomire nambiro gurukundahindura n'ibikorwa mu viti. Sleeping under a mosquito net is one of the best practices of chasing malaria from our households. The government of Uganda has prioritized mosquito net distribution campaigns to protect Ugandans against malaria. Under its ongoing Under the Net campaign, the following districts will receive mosquito nets between November 1st to 14th, 2020. Abim, Agago, Amudat, Amuria, Bukedia, Bukoma Nsimbi, Bulisa, Butambala, Gomba, Hoima, Ibanda, Kabong, Kalungu, Kamwenge, Kaperebyong, Karenga, Katakwi, Kikube, Kiliandongo, Chitagwenda, Kole, Kotido, Kumi, Chenjojo, Chotera, Luero, Lwengo, Manafwa, Masaka, Masindi, Mitiana, Moroto, Mpiji, Nabiratuk, Nakapiripirit, Napak, Ngora, Oyam, and Rakai. Register and receive your mosquito net from the VHTs when they come to your home. The distribution exercise will consider protection of all beneficiaries against malaria and COVID-19. Chase malaria out of your home. Sleep under a mosquito net every night. This message is brought to you by the Ministry of Health. Mukorokeye mukahumuro muganda makuru polisi ya Shema yakwata omushaija ow'emyaka 31 kandi ori kuteekateekwaho kuba ibire muka mukuru we owabiragire Buganda kupakasa ebyiziro obwanyuma ya Katambira Richard ow'emyaka 45 kutabariza omurumuna Muhanguzi Didas abekyaro kya Shoroza yakashatu muri Kitojo Ward Shema Municipality ngo akatwara omukazi we. Ndakwenda tukuza kukora tukuza kumwejima. Ebi byizireho bwanyuma ya Katambira Richard w'emyaka 45 kutabariza omurumuna Muhanguzi Didas abekyaro kya Rusoroza yakashatu muri Kitozo Ward Shema Municipality ngo akahungura omukazi w'Enyansi na Maria Goreto w'emyaka 35 y'obukuru. Obu Richard yabiragire Buganda kupakasa kandi ngo bwanyuma yo kubakwata hati nibamutinatinisa kumwita. Hati kunabegire gukora Muganda wanje yazo makagaje yagatabangwa niza namwetera abantu twasitamo munjike muno nkamukaga yayanga kucenge kintu mugambira hategesa nantiga kunyita nayita polisi twasitama buri kimwe cyona n'abataka babasayiningira ngo barwe mushweka bagenda hati bagarukire bari mbampiganisa kunyita. Richard nagira ngo akira Buganda aho yabire yamara emyezi nkena akabanza yahoreraho engamba abantu aba konkati yayenda kubyikiriza kandi Buganda ukundu gukora anterism ngo munzu yanje yasanga mu muntu namubuza namujyanti yo munzu yanje saa 8 nkafutaho nko umeka yanje
nagira ngo akatandika kugwera omukazi we kandi umwe mirundi ebere yabandize kubakwata akabasasira nkonga hagwa kashatu akareba cyarenga nyonkarga yo kuriya niza umwazi gwanjye atira nabe nakibanya kaniza nabasanga umuntu najya ntate muturana mukora byona hati aho ndiza yabareba ninga naberebe ntoro rugambo rwono rumuturana muzenzya ukubeherera abantu hati mugamba ngo nimu nabe kwa 30 miso na miso nangwa tumurundi gumwe nabakwata himirundi kesa Richard nagira ngo cyo kumushasha no kugira ngo mukazi we abire na leta umushije gwa hakitanda cye ekikusasa nicyo kugira ngo akamusura umuzi yanjye kandi kamuswera umukazi nazo wabona mwihayo namugita yansigira abana banje batanu ata asubira umurumuna wanje yamutwara uko musenta yampangisiza tugambireho na Didas Muhanguzi hamwe na Maria Goreta bari kugambwaho batyo batugira ngo ibyo nebishoba nababasaba kwa matugembuzi kubari isengwe konke kikwatirine no kusereteninga umusiza tina inasereteningira umusiza kandi kunahurire ngo nasereteninga nyonka ntarho no kubaho abamure hurire bakamurukodinga na rekoda zuriho ari kugira ngo naza kuntema bakamurukodinga na rekoda zuriho nagenda nazo wa chairman na reportinga chairman kunagiye kura ngiyaherezo kwe barha yagitwara sana na division hanyuma yo kureba ngo naburo naremove nanisubwa yansigaho yagenda yakora ki yashwe niyo nagira ngo nabe ngo finance wa okay tendafe niyo kwa mumunka nyoreki abo ko umuntu yajya ngutakwenda tukuza gukora ki tukuza kumwejema nkajya ngo niyo kambe haha bwaki ahabwa abana icyo tarakikunzire nacyo akajya ati tukuza kuguma ana cyane cyingushwerwa muri cyo nguzarwa hati kuna atahe no n'ubundi witu nankurata yakira ngo utakunyendayo tushirira umukazi wa Didas Muhanguzi we yagisirwe nawe kandi wayinemwe abana batanu iyatugira ngo kuyihiba Didas ahungura muko murumuna n'akasente ke kibiriti takikama tinyine enzu ninterwe enzu tinyine kiyungu ninterwe enzu toilet tinjine noburebezo babana tinkozereke tiyumbuye nako tayine nabuyego ko wanje kugira ngo amanyonga abana ngaba nibenda kabunga so kitwe ka polisi tuza kuteka umusambo wa domestic violence and threatening violence twakuteka umusambo tabamko mumaka na n'umusambo wo kutisatisa tubete tubasamoninga tubete mu office tukore fayiro ahito agera kurugira ha polisi ya Shema twasiga Muhanguzi hamwe na Maria Gorete bari kurebera nyuma y'emeteye himbwa kandi aba batebwaho umushango gwo kutinatinisa hamwe no kutabangura amakaga bandi gasha kwa Michael atwacire webari Michael atwacire abashubzo muri Rwampara bayesharingana bahakanitse cyaba kama batenda okubahoza kabiri omuhanda abantu bagira ngo president akiyaho mshoro gwempoza aha muhanda kureka ngo bagume babahoze bakombutaro buhango polisi yabyetabamo abashubuzaba nibo babashaziremo okucise vitamino ko muri ngumwe go kwetomwetera Steven Tumure oyinetenda yakataraka nibagira ngo nabashoroza empoza omuringo ogutarugwe oruno rugudo rwayunura orutukura ngo mwiteka lya government tirukwikiriza kuteka ene road broker oyihireho ame UPDF staff wategereza iteka president akashonze ecyandiko yagira ngo omuntu wena oyine ekintu cyona ecyaruguza ashebikorera mu katali emotoka yapakira karuga mwiza shemekorera kampani yekugira yekuza itutwarwa cyeme kuzaba yekuza mwene ninyenda kubuza urwo rugudo no rwayunura no rw'abantu no rwa government no rwaci nibagira Steven yakeza amezi 8 ari kubashoroza empoza kabiri imbere ni hano yanyagura gitoke bampoza nchiko mukatale bagaruka bampoza ngene tukubira tina kanda kutubire kubasa kuyo mwene twe tukuja mu business age tubase kugireka nkoyinetenda nagira ngo ayine mpapura zona kumwikiriza okushoroza aho ndugambira na district account ya district nashashwe nesente account zabo zaje account ya district konkito turogwanira ubugabe bw'abantu nico cyaturese to kubasa kwiba abantu bona aboro abakene ekitoki yakishubura naenda kukigo bashirinje 5 wamwe oshirinje 10 ogwo muntu ari yafayine cyayigasire embereji yaje msereza SP akulu Musa osi wabugamba police post okwikumwanyo gwo bundi akacureza abantu abo
buli omu wali manyi kati mulimu abantu abali muli nga bagamba nti omusolo guveewo tukwagalawo naye omusolo mu Uganda ekitongole kasanga kiba nga kituufu ekiwooza omusolo ogwo omusolo gukola ki gubaawo mufuna bulungi na Uganda aga nti nze saagala omusolo gukola ki naye aneleesi nga guli mu bukyamu mufuna bulungi ogwo omusolo gwo gwali guudo tugushyire kuba gugozere ki guru akuba omusolo gwo gwali guudo pulezidenti akahandika ne balanzina na statement ero na permanent secretary wa Ministry of Local Government yahandika ari kugira ngo omusoro gwo muhanda no busuma saagala muntu akirabire mu ngeri ya politics saagala muntu akirabire mu ngeri ya politics ntize katinze oli yesingireho oli akola kino mbasa mukoleki ekintu kiveeko aho twaza kurujira mu mwanya ogu tubasiga bari kwetombeza bari kutematema ebiti ebyatirwe aha muhanda tino kurwanisa tumure tingurwanisa tomu tingurwanisa chairman nitwenda mazima amakuraga gashaku Susan Chalsima abataka b'omukyaro kya Kyatega omugombora niyemwe eya Kyatega bakwasira omushaija omanyirwe nka Vincent Kandore ow'emyaka 33 obu batwire nibateekateekaho kubatwire naiba amatungo gaabo ogu bamukwasire butunu n'embuzi 2 hamwe n'enkoko ez'enshuma Vincent Kandore n'omutuzi we omutawuni ya Kakabara Kandogo aize kukwatwa bwanyuma okuza omutawuni ya Kyetega kulonda akatare k'embuzi nukwe abataka kumwerarekerera ngo abasa kuba abirazibire kandi ngubizire bashanga azikumiire omu kishaka abanza nkaguza n'ogura empunu mugambe empunu nkabireke byokusubira empunu sabino n'ebintu bindi angaye embuzi no igura mugambe embuzi obu nkubanza zindi nzigura angaye nyine embuzi zange ninzitunda ziri embuzi emo n'ekyana kyayo mugamba ziri nkaziri owanyu mbabirahule ngo embuzi ninyenda nkubaliza amazima za diro nzihire mugasani ekiro abatakane bagira ngo ebire bihingwire Vincent Kandore babere bamunagisa enkoko zo mutaka konka yiruka yabasigama wasanga bayisirikira mu hayine kisaru hasi y'ebicholi by'ibumba twakwata embuzi ezo twazihaye n'omusuma twamuyayo kandi akasanga bayizire hanga muhamize ekiro ayizire enkoko zarukuguza enkoko yakoraki yayinaga yayiruka yagenda hati mukamwe enkoko nawe azokete nambere embuzi atwantuseruraki embuzi banyuma beko batichonke enkoko ezo nzigura hata ezo nizo zibere zibuzire buto nchonke ezo nizikabule nyumaho hata ezo kuzibairi buzire ko babambazole embuzi nainzera ngati muhambiriza hano abatakane bagira ngo obushuma bw'amatungo bweyongire engu kandi nibakira kubantu biba empunu embuzi ente hamwe n'enkoko kandi hati nibashaba gavumenti okubaha polisi obusuma bwabulina kutuketera ripoti bikalema omuranga bikalema ente bakazimara enkoko embuzi buli lunaku abasuma barara mbarubata tukekoramu omulimo nga bakiya pasoni zibona abandireine twasaba hakire batuhereze akapolisi posti hano kulenga kulinda ebitungwa byaitu abantu bakyabyama abandi balemerwe n'okutunga bataganya bya security hano byatega ncyari nambe omusajja ogwo ekiro nkabanenuka irwaro mwa dokita okuwonya kujanja mu mojo wange akabali bamutaiza abayayi ba muno ngaja kurora omusajja saa munana gwe ekiro nyamutera matonya muhabuza niwo hano kya tonga watakaguza hagira kugira mwaki nakolaki nairuka nanagenkoko mukadeya katari mu enkoko mukadeje nairuka narabira mapembeni yanga ayiturugira mwanya ogu tusigira abembezi bari kwenda kumutwara polisi kandi we ayangire kugira ekiyagamba gasha kwa Philip Murangira che enkutombi omuri Kashara bataka bayikwatiramu n'emikono yabo okuzikora konka nibaterera abebembezi babo muranga okubafaho nkabatezi bakarura abataka b'ekyaro kya Rwebisheke y'okubanza omuri bwizi bw'era Rutoma Town Council nibenda government okubayamba ekabakorera orukuuto rwabo oruba rukugira ngu rurengiza habwe ebyina kandi ngo nabo n'abatezi bakaruru nk'abandi abemeza tukuronda no bashikanga tukuru ito tukabere tujata tukabere takon turushu yose bakuru takon twinge ngu tengu takon twinga
tuyisete nsinte zito bakwandi tukora twine mizi twine mashanyarazi kandi izo umusigazi bagiye kumukwatira bamutematema yapfiraho abiraruma kandi kawe gari bwizwera umusigazi ogwe akafa twamuzika abw'ingutombi enkuteje nenywanisa bwizubwera na Rutoma omuri rw'ebisheke ward bwizubwera town council Kashari omuri district ya Mbare. Abataka nibagira ngu nko ku government ekorera abandi nabo nibenda bebembezi babo basimuke batandike kubakorera. konke ekicona nikiritwa abebembezi batari kutufaho n'obu turi kubashagika bakiruga bazo bakikoma mu ofisi gabo banga kutukorera mirundi mingi twosere ntugombye nebi ntubatekera amizi nkaga usanga wagwa mukandi haburo wakwimutse hati tukuretera okuteganisibwa aha mirimo y'okuba nokoreta ari mwene mukureba imihanda mbi kugira ngo neteganisa abantu neshisha ebiruka byabo hati tutandikire kuferwa n'abantu abo imihanda ejo nabo ekyo kishemerere kukorera kimwe hamwe. Abataka nibagira ngu okwekorera enkuuto batwire nibakukora no barabe bina bebembezi abaremirwe kushikiriza omwoga gwabo. Amakuru agagasha kwa Evans Taremu. Webale Evans Taremu niwe wena owanoreba amakuru agacenshira omwebazi oguntu okusima mnonga wanaga kusiona abantu babazi Charity na Sunday Brand reka tukusugire bijamtwe bitorare kurunje. Emitwe y'amakuru nekushyikibwaho Enturire Premium, Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. Okuhandika barukwenda bwa president kwatandika rizoba Electoral Commission yarabura barukwenda kwenda amateka. Processions are not permitted during this exercise. Muntorane ninza kubakorera Yoweri Museveni yatongoza manifesto ye. The World Fund, the yoga, the women who must put a lot of money there. Olukutekatekwaho kuba yibire muka mukuru we akamutasya polisi amukwasire ku bitebya. Omuntu no wa family bari mbantiganza kunyi. Emito y'amakuru yabaniye kushyikibwaho Enturire Premium, Mahame Financial Services Limited hamwe n'aba Harris International Limited. How are you, darling? Thank you, darling. Thank you. Echamanoza kuchimanya. Tayewe Health Products abarukushangwa ruprote bera namushanshu kashasha ntungamo ahar kabare road nubakwanjurira ibyo kunywa byabo nga tayewe aloe vera drink aho kuba watuntu muno mushija typhoid na no kushohoza bine na tayewe pineapple flavor drink iyo kunywa kaba waterera jambo sanyiga asma na nurukoro hazaba kuteraho na tayewe kombucha sana non alcoholic drink irikoze yo butwa mu mubiri ikigure misi okushasha munda rero kuchwika mu nshonga z'amaka noba no kukwata ho bukwata. Ebirayi na mukaga byoko kubanza 1986 Yoweri Kaguta Museveni akarahira kuba president wa Uganda kandi yaraganso kwekamba okurinda no kuhereza kurunja abanyeganda hamwe no kureta aho impinda hinduke yabuzima. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Emyaka mingi hingwire okushysera izoba akirya nyomyo y'obusinge n'obuteka omurinzi w'obugabe bw'abanyayuganda entunguka omubyentasya obushoborozi bw'omuntu hamwe na demokrasiya ahandengo zona arikwegendesereza munonga ateireho omusingi guhami n'entura nungi ahabwa buri munyayuganda okushembuka n'okwesimisa ihanga ryaitu. President Museveni n'omwebembezi orikukizayo kumanya hamwe n'okwehayo no kubasa kwesigwa okuhebwa obujunanizibwa bw'okucungura